Assam Rifles ka khuthuk na bani haiba thodokta Indo Myanmar border da khulai paiba taramathoi sire khulai fagat le hairi. Congress na BJP ga satminaraga lengak sembagi wafam leite haujaki matamda leibak miyam gi khanba tauba ngamba lusingba ma mathau tare haina CLP gi deputy leader MLA K Ranjit na phongdorakli. Amasung Sirui Lili Festival Satpa Mitaida Kukina Ayatpa Piraklabadi Khangba Ngamloidaba Saibi Saiteng Panglakani Haina IPFM gi President Asang Kasarna Haikre. Kurumzari ISTV News Tataram Noksari Pau Masakhaini Pizari Sarkiba Hing Nongyaida Assam Rifles ka Lalhobani Singnaba Singa Nongmai Kapna Bada Kulai Paiba Miyoi Tara Sire Thodogasi Sandel District ki Kengzong Block ki Manung Chanba New Somtal da Thokibani Hairi. ISTV News na fangba pau gi matungina apaba makal gi kulai paiba mioi khara sathok chasin tobagi akaknaba pau ma phangbadagi Assam Rifles na me 13 dagi operation chatharakpani ngase ahing apaba makal gi kulai paiba sing aduna Assam Rifles ki maikaida nomai kapsilakbadagi Assam Rifles na handuna kapada lalhobani chingdaba mioi 10 du laikidabani Laikidraba sing adudagi apaba makal gi nomai kayamurum phangba ngamle Makata na thibuhumagi thabak chathari Laikidraba mioi 10 du chingi lalholub amagi kadar sing oiramba yai haina thajanari mafam aduda Molcham PS ki police personnel singshu sangsinkhre. Congress na BJP ga sanminaraga lengak sembagi wafam leite hauzaki matamda leibak miyam gi khanba tauba ngamba lusingba ma mathau tare haina CLP gi deputy leader MLA K Ranjit na ISTV News ka wari sanabada phongdorkli. Another social media da kuigi Manipur da huzik president rule leading a matamsida Congress amari BJP tungsin narga lengak sembagi wafam amakak lapaduna akoi tane masi deputy CLP leader amoina masibu kadai fawa how far ke amyamna chumbagi masibu natragana party ke maikedi ki masi matang sibu kari habinim galeke sunin masi huziki Manipur gi oiriba laibaktiba thodok haiba tare gumba yamna tangdu laita daba duga chahi ani henjala lan aduga khoi BJP na sarkar pairam badagi chahi ani phajalamdai tha khara da gaira kanda president rule laktana khotna khoi peacefully oiba yabagi port laigadra haina yamna sa tawna lairamba madu tawba ngamdaba sigi yamna langtak ningai oiba marak sida sumaina khoi BJP ga Congress ka pulla sarkar semani kholani haidana khoi social media da ngangar bosi mesi amna laibak thibani habata karigum amta leite koi Congress ki side gi su masi koi asa bhau tawde habata koi hek sarkar si hande ki train thu sube assembly se lor pada laibak thiba habata praja gi mandate ina koi kana da su waro bo leite tawdo bo laibak thiba koi Congress ki koi maga khakka ba se koi dum haija gre koi yam masing yam jedraga su opposition amagi yamna constructive role lawraga koi lepa ki interest koi opposition ki sab sab role lawgane hadna koi haijage jini hujuk sumadu lawraga lairi akoi kana gumba BJP gi manungda ai masen gi marakta yanaba yanadaba singa koi pullaga sarkar semgani haidana ngarang nahandagi sandore jimbasi karigumba amta leite adana I Congress party gi amadi koi MLA moin party si MLA moin gi side gi samai thamjage kasu leite hauziki asuk lurba matam sida karma makhal ki luching manunga sigi miyamna pam gadori basi sunen madu ai gi mor oina thamjau hairagadi koi constitution fajana khangba bharat ki संविधान na piriba shakti provision khuding bakse fajana mase apply tawba ngamba puksen sengba aduga kathokpa aduga khoi mayam se amato oina luchingba ngamba masagi oijabna hana mangda thadaba miyam gi wakhalna hana mangda tharaga khoi amato oina leiriba mayam se tasan khomjallaga puba ngamba loinana law and order se matam pumbada masi adum maintain tawraga thambaga chalaira kanda khoi gi leipak sida santi ingtappa porakpaidu oidoribani thamoi sengba aduga mayam sibu chiko nakonba ngamba taksa yuthak phajaba haiba tare metei paipu gi wahaida constitution na piriba provision gi matung ina madu phajana maintain tawraga madu ngak nang pubu ngamba aduba mioi ama hujiki matam sida changi plus leipak busun nungsibagi wakalon phajana semba aduga misa ama changi na dmai thongge sune amaromda hujiksi MPC ki president sinbagi wapum amasu tai masi kamai tawdo aduga MPC ki president sinba matamda party manungda kari kari hujiksu sarang na ba leibra kamdog ge hujik koina tari ko paus
ꯀꯩꯁꯨ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯆꯔꯥꯡꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯌꯥꯅꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯆꯠꯅ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯕꯥꯏ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯦ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯒꯤ ꯄꯣꯁꯁꯤ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯋꯥꯠꯂꯤꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯆꯍꯤ 3ꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ MLA ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯅꯥꯎ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯦꯘꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯊꯥ ꯃꯥꯔꯆꯇ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 3 ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯍꯤ 3 ꯂꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯐꯥꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯆꯠꯅ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯒꯗꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ PCCꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯅ ꯀꯔꯤꯅ ꯈꯟꯒꯗꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯍꯤ 2 ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯑꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯈꯣꯠꯄꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ AICCꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯛꯇ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕ ꯈꯣꯠꯅꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯝ ꯁꯨꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ MLA ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯅꯥꯎ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯀꯦ ꯃꯦꯘꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯏꯅꯧ ꯅꯧꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯊꯣꯛꯄ ꯇꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ AICCꯅ ꯗꯦꯟ ꯃꯥ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯃ ꯁꯤꯟꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ AICCꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄꯛꯀꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯔꯤꯕ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯃꯆꯦꯠ ꯇꯥꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤ ꯂꯩꯇꯦꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯆꯒꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯚꯦꯔꯤ ꯃꯆ ꯐꯅꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ Sirulili Festival Satpa Mitaida Kukina Yetpa Piraklabadi Khangbang Amloidaba Chaibi Chaiteng Panglakani Haina Indigenous Peoples Forum Manipur IPFM gi President Asang Kasarna Imphal Hotel Sangai Holda IPFM gi News Bulletin Fongbagi Thorumga Mari Lenena Fongdokre Thorumadu Nagaland Indigenous Peoples Forum gi President Dr. T. Lima Jamir DMU gi Associate Professor Dr. Arambam Noni Yelhomi Furupki Secretary R.K. Bidyalakshmi All Manipur Tribal Film Organization Assurance ki Raikana Chingbasing Sarukyaki. Thoramaduga Mari Lenana Asang Kasarna Paumisingda Makatana Fungdo Kibada Kuki Lup Amana Mitei Singna Kuki Area Pauraga Sirulili Festival Satpayaroi Haina Pongdora Kiba Adu Makoi Masana Masabu Yelhominati Habasi Kautokpadagi Lamdamasida Mitopna Mapusana Namohonarakpani. Tangkul Singna Kundaba Ukrulda Yelhomi Oriba Mitaina Satpada Kanashu Tingbayaroi Kukina Pongdorokli Wafam Asisu Tabak the Pangtopangam Loidaba Sumnagi Wahigi Lan Oina Toropani Todokna Kiringai Oide Karigumba Kukina Mitai Amatada Kut Harakpada Madugi Tungda Toropadudi Kuki Singna Kangbangam Loidaba Saiteng Pangani Mitopna Sumna Yelhomi Sing Kihalakpa Karem Narakpa Landarakpa Sithenganaba Yelhomi Kudingmak Punsin Batangai Padi Haiki Yelhomi mayam lekhallaga akhoi pun khradi kanana su huji Manipur gi oinadi kanana su thukaiba ngamoi tawbusu ngamoi attack su ngamoi adobu adom moi su threat khaktani tawthokpa su ya yaroi tawbunganda akhoi indigenous tangkhul tribe na su naga tribe na su tumina lagidaba nate madugi retaliate dum tawrakani adugi awaba mayona badudi moina phangjadabani tawdubu mesi chahi ani lan tawrakhrabasid akhoi kari benefit phangrage jena there is no solution in the war sina karimata akhoi solution puraklo haibagi madu akhoi Yelhomi di akhoi mapunena akhoi na madu phap taraga lamdam sin nungsibagi akhoi di madu ki patient lejabwani aduna war sina kadongoi du solution puraroi ama na ama ikai khunaba history khangbiba aduga phap tabiba aduga mapu kana no haina khangla kanda akhoi madu dialogue tawra kanda apamba pamdaba do haitho haisin tomina raga leibaduna khwaidigi akhoi gi tamak aphaba pambai oigani haibase ai thamjage Thoramaduda Dr. T. Lima Zamirna India ki Awangnongpok State Khudingmak Mapandagi Aina Yadaba Moongda Sanglakpa Miyoi Singi Saiteng Sapmanana Thengnaminare Manipur da su chahi ani henna Aina Yadana Sanglakpa Miyoi Singi Saiteng Thengnaduna Leire Tripura Mitopna Khulingkre Assam su Mitopna Punamak Paikre Nagaland su Yelhomi Sing Leifam Leirakluidabagi Phibam da Lakle Tungi Mirol Gidamakta Yelhomi Khudingmak Punshinduna Leminadrabadi Hena Awaba Thengnarakani Haiki If you unite as a bundle, nobody can touch us. If you divide as a single stick, the ever ready, the cancerous element will come and swallow us, and the time
we won't be able to start this massive intrusion which we don't desire in our society. Kanglay Imalup Kilgi Tara mga suba mapo kumon thoram pangthokre Manipur da thukliba matam gi isu sing yauna hiram khuding makta ima sing na loriba thodang aduki matik chawi haina former director Jenims Dr. Deven Laishram na fongdokre Manipur Press Club ta pangthokpa thoram aduda Kilgi President RK Sanahanbi Kanglamai gi President Yumnam Leirik Leima Kilgi Advisor Ningthau Khongjam Basanti amadi Ward number 26 ki corporator Taurangbam Indrajit Maite Sarukya ki Manipur gi irang da thawai kat khraba thobasing gi mafamda minute ani tumina leptuna awaba phongdokpaga loinana tongan ba imalup amadi CSO singi mihut singda asamba kudol tambana mapungoi ba thoram oiki director hanagi Jenims ki director Dr. Deven Laishram na makha taraduna Manipur gi matam gi issue sing social issue economy gi yauna hiram khuding makta ima sing na loriba thodang asi yamna chawi adubu ngasidi ima sing bulana lamjingduna tokhai tahanna basinba miyam gi mihut sing gi marakta su yaushilakpa asina aikoi masel tokhai handuna punsin ba yahandri hauzik leiba ki luraba matam sida mikhal gi vote ki khanagadaba matam natte miyam gi marakta chada humbudra romdi wakhal tabu watpana aikoi masel punsina bangamdri masina maram oraga relief camp singda miyoi kaya wana khangli haibasi kaukthokle maramaduna lingjel manana amatoina lusingba khanbadasu Hana Khan Krabalu Singh Basing Hanjina Khanbagi Muhuta Apava Anova Tungidamak Halaga Tabak Togadaba Mihut Singh Khanbangam Ngamlaba Matamaduda Ing Tapalaiba Saukhatpa Lamdamama Wegani Haiki Hajik Ladiba Quegi Pm-Istv Sum Lakiba Targati Karamatam Dai Quasi Peace Oina Peaceful Oina Yam Tangdule Taba Matamdu Erakadi Havasiwa Wafansa Quasi Yamna Ninda Toba Dumba Yamna Mo Marin Tadaba Posomako Oiri Masi Mamsi Unity Wat Padagini Unity Santang Le Mineraga Aquina Taste Toraba Aquin Mahau Tangra Port Mamse Apamana Kaino Patamana Kaino Zakui Kanger Bangatani Masida Kumam Puna Unity Oina Tabak Seto Minasi Adurodi Yam Tuna Manipura Santi Leba Dumba Quay state mo erakani haiwa from China aina thamjage Kanglei Malup Kilgi President RK Sanahanbina Kilasi Matamamada Apaspagi Makhada Lalhobagi Namada Misam Kaya Faraga Hatpa Nongmai Hapsilaga Lalhobani Hajilakpa Kaya Tengnanaba Sapung Lakibani Manipur Kanglei Pakta Taudo Wato Kaya Nangase Susarang Naduna Relief Camp ta Awaba Kaya Makhangli Asiguma Pibam Sida Aikoi Amatuina Punsilaba Matamda Aikoina Tengnaribasi Watok Lantok Singasi Mai Pakan Bangam Gani Haiki Manipur Idamdam Kanglei Pasi the Toliba Taudo Wato Isuna Talaba Aquina Aima Haja Dragajum Kanga Duna Lady which Machine Hasimaksu Aquay Mentadana Tumanta Bonkandana Lady Zakaya Amana Lilukenda Mayumaka Tadana Lady Adu Chugumba Mayama Chair Aquay Amatawena Punjan Mina de Haderga Aquay Machi Tenamina Badu Aigi Mama Wena Pamjay Aduna Machoy Oina Amana Tum Tauragadi Mina Kudong Jaba Laugi Gani Aduna Koi Mama Koina Amatoina Mama Wishing the Punjan Le Haderga Isachin Jay Amatawina Punjan Biu Haukiba Lisangani Kulumdoigi August Kuntrama Toida illegal cookie narco terrorist in Satarakiba attacked Narayansana Kulngakpada Laikidraba Moirangtem Ropengi Masanupi Moirangtem Sonali Sanuda Ima Trust ki sponsorship Makada Boshem Naloba class 10 examination passed or Pukidamakta Ima Trust ki Maikaidiki Yorubung Mayaleka Idaliba Sonali gi Mayum the Satuna Case Award Amadi Asamba Kudol Port Piduna Ikai Kumnaba Utkre Moirangtem Ropen Laikidraba Matungda Lehoriba Mahaki Masanupi asi Ima Trustna financial support oina educational sponsorship piduna Mahitam Halakpani Handak Boshem Naloba class 10 examination da Laikidraba Ropen gi Masanupi Sonalina Mai Paklakpa Asida Pukning Thogat Poina Mana si Pibani Khongchat Aduda Ima Trust ki President Sapam Santi Kumar retired Colonel Amadi member Singalonana Asamba Kudol Port Amadi Seloina Lupalising Ahum Kusinaki Department of Sociology, Manipur University, Kansipur Sinduna, one-day national seminar hybrid on family and sustainable development goals NSF-SDG 25 and observance of International Day of Families Hiramasida Thauramama Pangthokre.
Kanchipur leba Manipur University ki Sociology Department ki Conference Hall the Pangthokpa Thoram Aduda retired former head Department of Anthropology Manipur University Professor W Nabukumar, retired former head Department of Sociology MU Professor Rajendra Khetri, Dean School of Social Sciences MU Professor L Memsa Amadi, Associate Professor and Head Department of Sociology MU Dr. M Lili Amadi MU gi Mahiroi Kayasu Sarukyaki. Thoramaduga Mari Lenana Professor L Memsana Hojiki Matamda Angang Ayamba Makoigi Mama Mapasingna Karida Soikigadagi Haiduna Takpi Tambiba Senabibugi Mahuta Angang Shingbu Maning Tamna Hadopagi Chanabi Malakli Matamamada Leramba Imungi Chanabi Madi Wakalonasi Nasidi Noma Nomagi Honglakbugumna Tauri Aikoina Kunai ama Saukatan Bahibasi Ladiba Imung Manungadu Saukatana Kunai Saukat Bahibasi Tukloi Mama Mapasingna Yariba Makai Angang Shingbu Prida Hadopagi Mahuta Angang Singda Apapa Pautak Amadi Wari Watai Tauduna Matam Karadang Uribasu Leminaba Matautai Haiki Yariba Makai Angang Amadi Mama Mapasinga Apava Mari Tamnana Bohonagadabani Masina Aikogi Kunaida Apava Madi Saukot Pamaike the Purapada Chauna Mating Wagani Haiki. So as we gather here today, let us acknowledge that the concept of family is not static, it's evolving. Just see the economic stress and the work-life imbalance we experience every day, how it has affected our family life. We don't have much time to spend with our family except at night or in the evening. Then the second issue is the mental health issue and generational conflicts and the societal isolation, especially among the elderly, and they are on the rise also. And the third one which I would like to say is, many children today grow up with more gadgets than guidance. This is something which we are experiencing every day. So this is where seminar like today can become very important platform to share, listen and explain the strategies to strengthen families in the contemporary society. Athokpam Chinglem Baluang na iba How to Draft Orders of Juvenile Justice Board Haina Mingthon Malairikama Social Welfare Directorate Complex the Fongkre. Thoramaduda Manipur Commission for Protection of Child Rights ki Chairperson Kaisham Pradeep Kumar, Social Welfare Department ki Director Anna Arambam IAS amasung Retired District and Session Judge Salam Imoshana Maruiba Musingoina Sarukyaki Loinana Mui Kayasu Thoramaduda Sarukyaki. Manipur Commission for Protection of Child Rights ki Chairperson Kaisham Pradeep Kumar na asigumba lairikama phongba sina Juvenile Justice Board ki order matau karamna draft tawgadagi haibagi matangda mateng yamna oiragani Child Rights ki maramda miyamda khanganana bahona bahaibasi araiba oide malemgi oina Child Rights ki ihawasi tapna lakhibadagi ngasigi phibamasi yorakibani haiki Juvenile justice system, criminal justice system asi lady bese masida yaringe angang se lan gano ayune akoi yaringe juvenile justice board anga putho ay natte yaringe putho pira kanu haibadi criminal justice system da awaba ohendana magi kaya hani magi charge sheet amungai degi magi right ni natte na khana wi pose yaringe thon society sina moji tholakanu haibane thokya da bi thokpagi adu idadi adult criminal justice system sida tawyaroi juvenile criminal justice system juvenile system sida tawdone habi kotune angang se yaringai reformation yana ba child welfare committee loda CNCP oina thaba yagadi aduna thana ba hona base adegi yagadi kanna na hona base ni mai matawse Thoramaduda Sarukya Akiba Social Welfare Department ke Director Anna Arambamna ngasi phongkiba How to Draft Orders of the Juvenile Justice Board Haidiba Lairik aduna pigadaba kanabusingi matangda wafam kayasu phongdoki who are making the decisions which will decide the future of the children. It is important because how you draft your order and what the words that, because in legal orders every word matters. So first I thought it is to help the members, but I realized after seeing the first page of the book that it is to help the children in coming so that they receive justice. And how do they receive justice? By virtue of an order which protects their rights, which helps them, which is not unfair to them.
So in this regard, I want to congratulate you again in the intention behind the book. I don't know whether this is my observation and this is my thinking. State asida paikhaliba PMGSY gi matangda laingakna inquiry ama tobiu scheme asigi phase 3 gi NIT sumna tawduna local contractor sing thabak suhan biu haina All Manipur Contractor Association Forum gi convener TS Samrendrana phongdokre PMGSY gi thabak thoram singda corruption chatharakliba si thingpham thoi scheme asi phajana chathaba yananaba laingakna inquiry committee ama semlaga thidokpiu hairi PMGSY NIT chumna tobiu contractor singda pithoktana leiriba bill sing pithokpiu state asida PMGSY phase 3 gi thabak sing paikhat kadoriba asida chumna tobada state asigi contractor sing saruk yahalu mapani farm sing lakpada thingbangamde adubu lisingani kunma thoida state asida haudokiba PMGSY asi Manipur asu lamdam asigi contractor singna thabak shurakibani handak kauriba PMGSY phase 3 gi tender asi anirak shubani ahanba tender da Manipur gi local contractor sing thaba yahalu haiba wafam Manipur High Court amasung Prime Minister Office yona wakat nabadagi SBD amadi NIT semdoklaga kauragani hairakibani handak anirak shubada amukhana SBD semdoktana lanna kokshilapa si laibak thibani hairi scheme sigi matangda Manipur State Rural Road Development Agency gi Chief Engineer na phongdorakiba wafam adu contractor singna yaningde haiki Indian Army na hugalakliba nahasing maruoina mahiroi singda masa masagi apamba lambi da sat anaba honabada angamba honaduna lakpagi saruka moina Manipur Super 50 na mari rakshubo ina lisingani kun manga kun taruk batch ki engineer sing medical amadi allied entrance exam singda saruk yananaba offline interview yaunanaba mahiroi chamaromna Manipur gi tongan ba district singdagi laktuna saruk yakre Lokoi Pat Ecological Park Bishnupur gi campus ta leiba Manipur Super 50 na sinduna SBI Foundation Nidoga punna khusamna duna offline interview yawba lakiba Manipur gi tongan ba district singdagi mahiroi sing amadi guardian singda chana thakna ba pibaga loinana lakliba mahiroi chamarom dagi G gi oina mahiroi kun amadi NEET ki oina mahiroi kunthra punna mahiroi yankhai selection tawduna makata na lemna takpi tambibagi thabak chathanana ba sem sakre Saruk yabala kiba mahiroi sing amadi mama mapa singda Manipur Super 50 Bishnupur Indian Army gi maikai dagi haikibada offline interview yawba kliba mahiroi sing asidagi selection tawraba mahiroi singbu Indian Army Manipur Super 50 gi maikai dagi afaba oza singna takpi tambiduna mokoi gi career semna ba honaba asida mapa mama oibe singnasu mai pak nanaba honaba ngamnanaba honabada masa singda afaba pauktak sing pibiu loinana makoigi tungi lambida mai pakpa mahiroi amamam oinana ba honabada Indian Army Manipur Super 50 nasu angamba thakta mateng pangduna honagani haiki अभी तक इस साल का जो रिजल्ट है जो जेई का बहुत बढ़िया आ रहा है अभी नीट का जो सिलेक्शन अभी होने वाला है वो भी अच्छा आ जाएगा तो आप लोगों के बच्चों को अपने घर से समझाकर भेजना है ताकि वो यहाँ आकर अच्छा पढ़ाई करे और अच्छा बच्चे के साथ मेल मिलाप करके और ध्यान दे दे ताकि उसका और प्रोग्रेस हो जाए यहाँ पर खेलने कूदने के लिए भी है फिजिकल फिटनेस भी रहेगा बंदा फिर उसके बाद बच्चों के साथ मिलने के बाद एक दूसरे का नॉलेज गेन करेगा दूसरे के साथ मिलेगा और नॉलेज बढ़ेगा उसका ठीक है रहन सहन के लिए उसको पता है कि कैसा रहना है क्या नहीं अच्छा और उसके पास प्रोग्रेस हो जाएगा तो आपने अपने बच्चों को समझाना है कि यहाँ आने के बाद अच्छा पढ़ाई करे और आपका नाम रोशन करे और यहाँ सुपर 50 का भी नाम रोशन करे Saruk yabala kiba mahiroi amana Indian Army na mahiroi singdamakta khanduna medical engineering amadi tongan ba line singda changbagi khudong chaba piduna lemna takpi tambina basin basina makoigi asoba mateng ama oiba ngamle masi makhata na pangthoktuna tungda lakadaba mahiroi singi career semna ba asoba lambi ama oiba ngamlagani haina Indian Army Manipur Super 50 bu thagatpa phongdokhi imung manung wa ba julai atu paisa do changoi dineba paisa adi tuition fee tingam da khota ba julai do sumai silok je jita selection phangta di amngai mahiroi singi mama mapa na phongdorakpada sigumba interview sida mai paklaba mahiroi singbu Indian Army Manipur Super 50 na leifam sapam amadi lemna takpi tambiba sida apenba wafam sing thamki अखोइना सुमाइना मोइना फ्री द सिलक ए हाइबदु दसु याम हरावे दु सिदा खल्लगा तमगदी खोइ यामना पेरेंट्स अमोइना याम नुंगाइ जगनी सुमाइना तौबीबसी खोइ लैतबा खोइददी यामना मतेंग ओइबा याम फबा
पोट अमनेबसे इंडियन आर्मी सिंगसिना समाइना लाइता लाइरगी तौबीबसे यामना फैये यामना कानबा पोट अमने अखोई पेरेंट्स सिंगदा अदगी लाइता लाइरबा अखोई मखैगिददी यामना फबा पोट अमनेना हाइजनिंग सिगुम्बा वारबा प्रजा सिंसिगी फ्रीदा सिगुम्बा कोचिंग तौबीबा मसीदी यामना थागतनिंगाई कनोनी पाउगी मरक्सिदा ब्रेक अमा लोमिनसे Power Chemistry, NEET, Kashampat, Laymadam Laikai, Lane 3, different from others. Admission open for NEET Foundation course for NEET UG 2026. Limited seats, first come, first serve. Class commencing from 29th May 2025. Course duration 8 months. Please contact 700-5729-458. Honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari. aduna hidak langthak kayama chadaba yarakte chasiliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairakaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule. Jolip 100% natural syrup and capsule. In 2024, Comet School produced first position holder. With first position. My name is Shreya Karakam and I secured first position by question exam 2025. With 11 position holders. And 27 subject toppers. Comet School guidance, moral support. Behind this success is a powerful shift. Digital smart learning. The school has provided advanced digital facilities from smart classes to interactive panels. The students have made learning more effective. Digital world is Led by highly advanced faculty, our students don't just study, they understand, apply, and excel. Caesar Hospitals na keyhole surgery pangthorakpa chahi kungamapan mapung pharakpa kumonga mari leinana me tha manungda keyhole surgery da 10% mari leinaba investigation singda 15% amasung general ward bed charges da 20% discount phangbigani akupa marol pizariba mobile number natraga Caesar Hospitals tagi phangbigani. Hi friends, adom na gari thau hapam matam dadi aphaba thau hamna bone. Adom gi khwaidagi maru ariba liver gi damukta di kari section thorang lo birib. Novochem Health Care gi original Lipsa 5G na adom gi liver swan badai ngak thol. Liver gi mapangang kangkalan badana tana hakchang pumba gi energy hengalali chaba tumali acidity hantan. Sizinabiyo original Lipsa 5G. Novochem Healthcare na sajaba original Lipsa 5G ahum lawbada coffee cup ama free da hapchari. Matamgi nungsit nungsa amadi ayinga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup. Bracketungda makha tarakpa paw pizari Asian People's Movement Depth and Development AMPDD na sinduna ngasidagi hauraga thasigi taramapan fauba Nepal gi Kathmandu da pangthukliba Second Asian Conference on Finance ta All India Women Hawkers Federation gi Working President Ketri Tamana India gi Women's Hawkers singi mahut sinduna sarkyari Kathmandu da leiba Radisson Hotel gi Dukhu Hall da pangthokpa thoramda Southeast Asia da leiba leibak tarana sarukyari Conference aduda Ketri Tamana leibak sida climate change na pirakliba saitheng maruoina Manipur da honglakliba aingasagi phibam singi matangda wa ngangani. Yai Foundation of Weaving Stories Sapping Minds gi formal launching gi thoram Manipur Press Club da pangthokre. Thoram aduda recipient of Bal Sahitya Puraskar lisingani tara mari Rajkumar Bubonsana Yai Foundation gi founder Aribam Abem Secretary Akoizam KB Sana Yai Foundation ki treasurer Oinam Zuli amasung member Jaisri Usamna maruiba miyosing oiki. Thoramaduga mari lenana Yai Foundation ki founder Aribam Abemna aikoi miyoibagi brain asi iba pawa khakinati matamgi matungina angang oiribasingda brain gi ahomba kayasu leptana lakli matamasida balance toba mathok tai deeper reading gi hainabi thamduna digital as asida leiriba award pakaya menkhana ba honaba mathok tari haiki. Karam aina utilize tawani kam ain tawdana attract tawani children literature sina hujiki digital era sida adugi damakta classroom da kamai tawni utilize tawani haibagi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯦꯃꯣꯟꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯤꯆꯔꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯔꯒ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯔꯒ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯇ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔꯅꯦꯁ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯄꯤꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯟꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯖꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯦꯁꯟꯅꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯤꯒꯔ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯗ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯜꯂꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯖꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯖꯔꯒꯦ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯔꯥꯖꯀꯨꯃꯥꯔ ꯚꯨꯕꯣꯟ ꯁꯅꯥꯅ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯟ ꯂꯤꯇꯔꯦꯆꯔ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯊꯥꯛ ꯅꯦꯝꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯟ ꯂꯤꯇꯔꯦꯆꯔ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯅꯗꯕꯒꯨꯝꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯈꯔ ꯈꯪꯅꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯍꯧꯅꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯒꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯟ ꯂꯤꯇꯔꯦꯆꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯂꯥꯟꯅ ꯆꯠꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯐꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯄꯨꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯕ ꯂꯤꯇꯔꯦꯆꯔ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯕꯨ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯂꯩꯔꯣꯏꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯁꯤꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯍꯜ ꯂꯩꯅ ꯈꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯂꯝꯖꯤꯡ ꯂꯝꯇꯥꯛꯄ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯣꯔꯤꯁꯤ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯂꯤꯇꯔꯦꯆꯔꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯂꯤꯇꯔꯦꯆꯔꯁꯤ ꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯃꯃꯨꯠ ꯇꯥꯅ ꯈꯪꯕꯤꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯁꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯀꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯀꯦꯜꯗ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯣꯞ ꯇꯥꯏꯑꯦꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯂꯤꯇꯔꯦꯆꯔꯁꯤꯗꯤ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯟ ꯄꯤꯕꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯕ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯂꯤꯇꯔꯦꯆꯔꯅ ꯑꯍꯟꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯆꯥꯎꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯀꯣꯟꯅ ꯃꯣꯏ ꯑꯍꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯄꯥꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤꯗꯤ ꯊꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯗꯃꯛꯇ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯋꯥꯔꯤꯁꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯅꯧꯅ ꯏꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯅꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯣꯛꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯐꯣꯛꯇꯤ ꯐꯣꯛꯀꯤꯅꯤ ꯆꯥꯟꯅꯗꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯦꯅ ꯇꯣꯈꯥꯏꯅ ꯏꯕ ꯇꯣꯈꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯖ ꯐꯦꯛꯇꯔꯗꯨ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯐꯦꯛꯇꯔꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯣꯈꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯂꯤꯇꯔꯦꯆꯔ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯤꯔꯁꯤ ꯃꯉꯥꯜ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯛ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯠ ꯑꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯥꯏꯁꯨꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯐꯝ ꯁꯪꯁꯤꯡꯗ ꯂꯦꯝꯅ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯍꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯕꯁꯨ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯐꯝ ꯁꯪ ꯈꯔꯅ ꯐꯤ ꯊꯤꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟ ꯐꯤ ꯂꯧꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯃꯥꯏꯁꯨꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯈꯔ ꯐꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯂꯩꯇ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯀꯅꯥ ꯂꯩꯖꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯤꯠ ꯈꯔ ꯈꯥꯛꯇꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯂꯦꯝꯅ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯕ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ एजुकेशन डिपार्टमेंट अमदी मरी लेनबा अथॉरिटीसिंगनसु रिलीफ कैंप लेरिबा महिरोइसिंगी अवाद अपा येंसिनबियु मही तंबद चंगबा मरी लेनबा पोलमसिंग मतम चाना येंथोकपिनबसु माइसुना अपील तौरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर तखेल की स्टाफ सिंह अनोब मंगाल BLF तखेल अमदी सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन तखेल न सिंदुना नोमगी ओइबा लेमना लाइंगबगी कैंप अमा तखेल चिंगथाम कम्युनिटी हॉल द पांगथोखरे थोरमदुदा लमलाई एसगी MLA केस इबोमसा तेलौचना सैजांग जिला परिषद की मेंबर अमोम जामिनी तखेल GP की प्रधान M निंगथेम हाइंगांग PSC की MO डॉक्टर T दयानंदा सोमबुंग PSC की MO डॉक्टर L परैहनबन चिंगबसिंग सरगियाखी MLA na hakchang nungaitrabadi sel fana yamna pairabashu nungaifam khangloi lengakna mioi khudingmak masamau phana thamnabagidamakta honariba sigi mathakta ngasi pangthokliba layingbagi camp asina miyambu na de yektana thambada asoba mateng oiragani haiki masamu phatragadi akoi kenta nungaifam khangdi aduna koi hakchang na yektana thamba haibasi yamna मरुओय अदुना कोई सिदा कोई नहीं मोकोकी यामना खुदों चावा चोवा ए जबसिदा मस्की खरदो सुमे खदबा कोई सिबी जी केंदो बिदोना कोई सपोर्ट होंतोई कोई नमनु खागत होंतोई हाइबसे जंदगे मोइरांग कैथेलबु मसक थोकपा येंगबदा पुकनिंग हुबा अरिबा मतमगी मसक मांगहंदना मतमग चुनबा कैथेल अमा ओहननबा कन्न होनरी हाइना मोइरांग एसगी MLA थोंगाम शांतिना नौना साबल ओइरबा टेम्पररी मार्केट सेट होंजिनदुना कैथेल फंबा होवनबगी थोरमदा हाइख्रे मोइरांग म्युनिसिपल काउंसिल अमदी MLA ना असंगबा तंखाई तंखाई पुथोकनदुना सेमबा अनौबा टेम्पररी मार्केट सेट होंबगी थोरमदुदा MLA ना मखाताना हाइ
नौना सारीबा इमा कैथेल असि हेक संगाबगा मोइरांग कैथेलदा स्ट्रीट बेंडर फमलिबसिंग असिगी चपचाब मफम अमा पीननबसु काउंसिल गा खनरी स्टेट असिगी लम कोइफम सिंगी मनुंगदा लम कोइबसिंगना मोइरांग अमुक्तंग यौरकनब होनरिबा सिदा मोइरांग मियामना मोइरांग कैथेलबु तरु तनानबा कैथेल अमा ओहनबा होनमिनसि हाइना अपील तौखी से कोई स्टेट गवर्नमेंट की पैसा नते योर तंखाई पुथोगा इधर तंखाई पुथोगा से सारगा इमा इबेन म्याम जो नौला हांगदोइबा सेट सिदा टेम्पररी ओइना हम सिदा लेहनजबदी मफम सिदा परमानेंट ओइना थंबदा करिया काइबा लेबगे लेतबगे हबदो कोई योगा खनरगा कोई इमा कैथेल सिसो कोई याम थुना करी तोबो याबगे दो येंगगा मदुगी प्लान अब तौरने अखोइ सिनजइबा होलजरिबा से मयामना नुसिबिदना कोऑपरेशन बिबिदना मफुंग पालबिबे इनका आई मोइरांग केनी प्रजा पुलुंगपो आई बेकेरी काई कुनो लोपो उच्चरी ngasi kaitel hongba du da saruk yakiba moirang municipal council gi chief executive officer M Inaubina ngasi nauna hongjeliba vendor masing asi kunthra ma thoini sangari ba set asida chalhauda ba vendor family basing asisu atopa thorang ama tawduna chapchaba mafam ama pinana ba athuba da honaragani haiki moirang MLA gi initiative makha da kon kan hona jadana street vendor singji permanently phamba स्टेट बेंडर खर लेबा अदोना अखोना परमानेंटली फंबसी 30 का वानी 31 सिंग मफम अखो एलोट तोबो ngमजरे अदुगा लोइना हजिकी स्ट्रीट बेंडर हाइदी अयु अतादगी लामगंदा चकचमांगदा हनगिबो कांबुगिदो अदुगिसु जगह से कोई मफम चाना सेमजरकांदा ngasiदगी होंजिनबा हौजरे हाना मयाम फंदा थमजरे इरमदा मसदा उमंगलाई कोल खुदिंगदा मैहोरोल दगी पांगथोक्तुना लाक्लबा उमंगलाई हराउबगी सना लोंचुत सिंग निंगथीना खंगदुना लाइगी ओइबा सुंबा थोरम सिंग मपुंग फाना पांगथोकपा ngamnana पांदमदा नोंपोक निंगथौ अपान थोइबी ट्रस्टना लाक्लिबा मेगी कुंतरेतगी जुनगी अनि फावबा नुमित तरेत नि सुपना सथगदबा उमंगलाई हराउबा हाइबसिदा वर्कशॉप अमा पांगथोकलगनी वर्कशॉप असदा लमदम असदा लेरिबा उमंगलाई कोलगी थोमी अमदि मियामना सरुक याबियु हाइना ट्रस्ट असगी माइकेदगी फोंगदुरकले ngasi thobal nongpokching power house manakta leiba ibudo ibendo anigi khubamda pangthokpa paugi mifamda nongpok ningtho apan thoibi trust ki cultural organizing secretary ratan leishang themna workshop asida umanglai haraubada amaiba pena amaibi singi masat amasung thodang sing tongan tongan ba umanglai singi laishat laihui sing amasung lai ikoba makhal sing tangkhul nurabi screening of lai harauba madi pokpa siba yumang yumseng amadi nongathel haiba hiram singda pandit lotion imphal lining tho sanamahi temple board imphal Manipur University of Culture imphal ukal Manipur amadi uttara sanglen gi khang haidaba singna wangangani haiki ai bo workshop asida pandit lotion lining tho sanamahi temple board imphal Manipur University of Culture imphal ukal Manipur uttara amadi asina singba लाइगी हजोजिक मणिपुर की मयाई संगलेन थौपुबीरिबा एक्सपर्ट्सिंग लाक्तुना हाइरिबा नुमितरेनिगी स्टेट वर्कशॉप असिदा सौ याबिदुना रिसोर्स पर्सन लोइना सौ याबिगनी हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन दा सेम्स कपम गी माई पाकलब माहिरोई सिंग ओकपगी थोरममा सेम्स की ऑडिटोरियम दा पांगथोखरे माई पाकलब सिंग दा खुदोल पोट पीदुना पुंगनिंग थौगतखी हौजिक लोइसलकपदा मरुओइबा पाव अमुका हन्ना पिजरी असम राइफल्स का खुद थोकनबनी हाइबा थौलोकता इंडो म्यांमार बॉर्डर दा खुलाई पाइबा 10 सिरे खुलाई फागतख्रे हाइरी कांग्रेस ना बीजेपी का सत्मिनरगा लेंगाक सेंबगी वाफम लेते हौजिकी मतमदा लेबाक मियामगी खनबा तौबा ngamblusinba मथौ तारे हाइना सीएलपी की डेप्यूटी लीडर एमएलए के रंजित ना फोंगदुरकली अमसुंग सिरोई लिली फेस्टिवल चटपा मितई द कुकी ना अयत पिरकलबदी खांगबा ngamloidaba सैबी जैथेंग फंगलकनी हाइना आईपीएफएम की प्रेसिडेंट असंग कासार ना हाइख्रे सिगलोइना हौजिक फावगी ओइनादी आईएसटीवी न्यूज मतंग सिदा टेंशन जरी मिरेंग ताबिरबो पुनमकपु अमुका हन्ना खुरुमजरी।